Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي faman raghiba sunnati falaysa minni. Al-hadis atau kama qala. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wa nahussu bi dzikri ajunan semulja Kiai Wasil Hashim, ajunan semulja Kiai As'ari Rohamahir, ajunan semulja Kiai Ali Maimun, siaptina sangat amul jaaki tertakdimi, tersetujana para masyayikh segala bentak orangi rasa takdim abdina. Pangapora abdina tak bisa nyebut asma agung ajunan wahidan fawahidan, sesatujana abdina sangat amul jaaki. Juga si abdina amul jaaki Bapak Kepala Desa Kepala Timur sareng kepala desa yang lain yang hadir pada kesempatan hari ini, sareng aparatur epon siaptina juganan amul jagi setuju rombongan dari pihak Pisan Lake sedari Kalimantan Utara. Kalaupun pengucap marhaban bihudurikum ya duyufallah, selamat datang di rumah kami di Desa Kedora Timur, Peragaan Sumeneb. Tersetuju para sepuh, para tantretan, para famili, hadirin para undangan, siapina juga namul jagi. Lakong timin ngiring peden kau udah setuju ngucuk aki rasa syukur dah kehadiran epon Allah Subhanahu wa taala bitalaffuz alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, badan kaulus sareng para ajunan saja pagi siang hari makin egar sani sareng Allah bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah tempat kak dinto dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa ngarabuin undangan sahibul bait, sahibul hajah Bapak Haji Kuzairi sekeluarga dalam rangka walimatul urs, selamatan pernikahan Ananda Nur Khalifatul Khairiyah SPSI, putri dari Bapak Haji Kuzairi sareng Ibu Hajah Latifah Kadora Timur, Peragaan Sumeneb, dengan rakaepon Muhammad Rizki Irawan SPSI, putra dari Bapak Irawan SE dan Ibu Hidayati SE, Bulungan Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Sekadima akad nikah epon ampun lastari elaksanaki kelak pagi sekitar pukul beluwib. Semoga akad nikah epon etetiatina akdan mubarakan ma'sumah tor keluarga sesakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullahi wassalamuhu
ngiring tabis akidah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siampun abekta betem kaula sareng para ajudan dari alam kepetengan menuju ke alam setera kalaban saudara keimanan tor ilmu pangauningan. Hadirin para rabu, para onjangan sebentar kaula muljagi. Abdina minangka pengacung tareka nyaona eti tor nyona sekolah kaangkuing ngaturaki acuman tareka seperti kelampan bagi siang ada mangken gak dinto tareka sesapesan engki gak dinto pamausan umul kitab suratul fatihah sedel hal gak dinto sahibul hajah nyokon karisna epon da serena semolje Kiai Kursi Bahrawi tor elanjut aki kelaban pamausan ayat-ayat suci Al-Quran sedang hal kak dinto pada imau sarang serena semolje Al-Ustadz Iwan Prayoga tor terus sarang sambutan sahibul hajah minangka tareka sekaping telok sekaligus perwakilan dari pihak pisan lake sedang hal kak dinto pada sepueh sarang serena semolje Al-Ustadz Mosleh tor terus sarang tareka sekaping empat pamausan sholawat Nabi sedang hal kak dinto pada dibawakan sarang Jamiyah Hadrah Al-Badjari Group Sahibul Mustafa tor elanjut aki kalaban tareka sekaping lena Hikmatul Nikah sedang hal kak dinto pada dibuaki sarang sarena semolje Yai Ali Maimun tor epongkase kalaban tareka sekaping 6 barokah doa sedang malka dinto doa sepertama sahibul hajah nyokon karisna epon da serena semolje Kiai Ashari Rahamahi tor doa sekedua da serena semolje Kiai Wasil Hasim sekak dinto acuman tareka seperti kelampan bagi siang haring mangke kak dinto tor da keseteje para masyayikh seampun eda bisi amanah abdina ngatore bentosan kesempatan kalaban tartib terrontot tor terakhir dari abdina pribadi manabi berpamator seorang suatu orang paduke dek pangkalian para junah seteje abdina nyona saporah sedadak baris epon tadanallahu wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.